Hari kaham tini Trpc ni ingi joto lukurong ibis kango kaisa sini kokthum ni bising tei nirok bai malai mung tei kaisa saklai mung Trpc puila belai belai ke hamai maru tini president di bising tei tani khangke seng joto saiman kha oha kotor Narendra Modi ni leadership tabo Bharat haktor belai kena bis kango thangai tongo Sungsani mogolo joto ni klaija te belai ki borom mani tongjakha abni bagi sungsaimano niro angoro Trpc ni chairman ke asokmani bo joto no saimano je International Women's Day wo Nari Divas Antarjatik Nari Divas o khoroknei brino borom rogoi sini Baijanti sini NC sar ni busaje te ano Prime Minister Modi government leadership o Amit Shah ji sir te sini CM joto team klagi one shot mani bising tei bridok no borom romani bising tei bridok no tei biti sana ni bangai khorok ninyo chairperson romani ulo borok no MOS rank rujaka aro clear kenugo je bridok no busu borom ro tei seng bridok no borom romani no busini Draupadi Murmu sino joto nislai hai spusa asroi tongmani gadak maromai ST rok no busu saknang jengi tongmani taboke senggabono tei ek kotobui phainani bangai obono Sini Bharat haktorni bridokno teibo empowerment donani bangai bridokno society teibo borokrokno gadali manani bangai borokno sep teibo kaharani bangai tabo sini जों saimanta skango je nari shakti bandhan adhinayan hani sini bridokni 33% lok sabha tei rajya sabha o bill pass khaikha tabo bo ek bo phainai daktine obo haiklai sini bridokno empowerment romani bagai socially, politically, economically, all side no bridokni contribution bridokni activities no teibo ti sana ni bangai ne Modi ji ni o naharni amne bangai Trpc ne je chairman International Women's Day wa ang bri borom rojagai je mamani amne bangai ne tini o salo teibo paiplaya ke Modi ji na bandhan khaigi kholomo tei Modi gov India no ang belai ke kholomo tei joto no khakaham tei khaksangma yapari tani khangkhangke bridok no asake borom ronani rungmani bagai borom roi tongmani bagai te omo kaisa symptom o hani development peace ni symptom seomo bridok no tisamani engapni bagai ne tini ni press meet ni number 1 point as a Trpc chairperson bridok ni Nari Shakti Bandhan Adhinayan no je 33% Lok Sabha Rajya Sabha go apply khai to mani bangai Modi ji te Modi gov team job to pura team no Paiplaya and personally on behalf Trpc on behalf Tripura people ang Paiplaya grateful te hambai best is my effort. Number 2 Trpc tabo salbrung brung ne belai khena bus kango thangai tongu te sini kaisa vibrancy belai khena samungo speedily o hani dofani samung khai thaningo bus kang thangai tongu abono lukurogno kaham ke sirona ni bagai te sigai aboni step ma nagai manani bagai ne tini ni o presni abni bagai ne puila ne sanai sini Trpc o asakena tam hosinai kaham khlai जों bus kangot langani nai tongu completely renovate khaigai thangai tongu khaijagai tongu tabo arani bisino जों nugo o Trpc no tei bkra khe sustainable khaina ni bagai जों Kwtal je samung sini khaijagya godok ma khaijaya tongwaro no tabo जों khainani thangai tongu जों joto no saimano joto department ba corporation Tripura website government ni website joto no tong phiaba sini Trpc ni asa Trpc gudugma romoi solei phemani sini website sira nasi Trpc ni bumung kuri kho ang asokya khosaka tabo gang asokbai mani pore Trpc ni bumung tei website do include khanyani bagai ya wasung joto bebak paika tabo koek din bisi ke sira nuknai Trpc kaisa website do function engka abo haiklai gudugma je tamhonai khaijagya ungya tongmaro aborno sungtabo balai ke godok lagi samung khaijagi tong engka sungtabo Trpc ni no sung website ko nai tubui mansinai Trpc ni bebak activities boni samung ni no te kaisa jok tani sai tini one ma singsa saklai mani bangi tini press meet thaimani khangkai Trpc ni sung logo agi kesam tong honai sung kisa masa khanafana guduk maromoi Trpc ni logo kuri khlai tongjakmani a logi no sungke bisinia kaisa ni jepa corporation jepa organization joto na kaisa ni boni logo sung sini mung logo
Obo no basang Kwtal khlai tabo TRPC tini ni simin rok no phunuk jago oro naitini ro ologo. Abni bangai TRPC tini ni simi ologo no jotto lukuni biskango no place khaigo tini ni simi ologo use khaijaknai sini TRPC ni jotto samungo. Abni bangai ologo ni rok no kapuila sini system bo boni tolago nung nukha blai ingkangke jung to plantation. TRPC to plantation no tigi si obo khaijak mani ba abo ni khang ben bang no pattani ingkangke plantation is symbol. Rehabilitation naidi our separate karon by khlai a rehabilitate jung jefa borong no jefa samuno tungte waisa ponor khaipimani stupid khaipimani rehabilitate khaimani abni bangi oro separate kalan by kaisa no khaiklai rijak mani abo sini department ni ne naharmang te sam te boni tolawo sungnugo circle nugo o circle ni khangke sini naidi circle ni boni meaning ke kabangma tongoro nigo aboni khangke development ni meaning betongo industry ni meaning betongo continue process ngai tongo abong khasini sanan khang khangke obo sung tamai sungabono khai kekrang baina kekrang bai aboni mane ne green technology bai sungtabo thangai tongo obo sini o TRPC ni samung kha green technology ni samung bai klaisa abo bebak jagawo na beskang thangai tongo aboni bagai o logo tini ni sini use khaijaknai. Number 3 kha o sini o logo ni bisingo na sung kabangma oro na clear khaigo je skill development ngai he deba sini kabangma samung oro ni bisingo khaijaknai obte hai sini kabangma thang TRPC ni bylaw asake ne kara te asake ne kubo bonus English version thang khangke vibrant kubo belai ke kubo kusung TRPC ni bylaw kya ba sung o bylaw ni mutabek sung samung khaijagya ko gudugma romoi kya ba tabaka o TRPC ni po samamani ulo bebak bylaw go sung je khaijaknai tongmani je kubok mani tongmani aborno sung khaina ni bagai tak bebak jagawon sung abo thangai tongmani yapri roi to ara ni bisingo te tam honai vibrant khaina ni bagai ni rok te belai ke khatang jangai khanake kaisa organization ni boni quality management ni bas system ba boni standard tong abono boni quality no certified khaijag kaisa corporation organization ini azagawasini o TRPC asake khatangma sungsa ta ISO 9001 mane 9001 quality ni certified sini ungkha o TRPC te abni loge wo ISO 14001 abong khangke environmental certification abo international standard ni level mane standard no bono tangkhai senior jag ob hai kitabo sini TRPC habai tongkha inge TRPC besa kobukhel vibrant ung tongkha bo jotono saiman kha ob hai khlai sini Kwtal website betabo sini phai tongkha obni loge wo sungtei bunu boje sini o TRPC ni bisingo asaka development sung khalne ne thangai tongo joto phasing tui sung tabo romdi sini agi sung khanaga TRPC only rubber simi sikai hede ga TRPC rubber simi kai o hawaje sung manmani kya ba tabo kang posa asokmani pore ingkhang khangke TRPC rubber ni loge wo sung tuma kai kha agor kai mani nirok nukha wa batabo kai ne te boni ulo sung nukhi unai tissue culture bai sung tamo sung kai mani nirok already nukha sondon kai nei te tea kai nei te various plantation sung tubunai aro nonugo sini o TRPC pusuk jorti vibrant khlagi samung yagoroi tongkha abono job tono shikhesi setna manai shigui setna nani bangai nirok no saklaijai inga tabok sung omong khangke sini how simi singom sung khai tongkho sini how simi sino TRPC samung khai haya tabok sini phatarni how bising khai manam khangke hono sung domestic a domestic simi ya rashtriyo ni andar sia antarashtriyo ni bisingo bahaina international ni phasigo besang o TRPC tabo halo krengi tongo aro ni sung international level ni investment ro tirpra hawo phainai TRPC bai samung khai phainai obo hai khlagi sung already sung sengjakha thangnai sali salthani sukango France of Space 2023 ni su ungkhani go sini TRPC ni presentation aro rohorjakha abono nugui France di kotor company rok belai ke khatang jakha tebor ni one shop mani tongo north east of o company na tu bunai aro ni bisingo TRPC paila France ni trade sugo thangai sini presentation sing rohor mani bangai bor khatang jak subui tabo bor buskani
November December khangke boro North East ni bisingo phainai aro ni bisingo Tripura go boro phainai boro gang bai kok kaham ke salai bokha obo haikrai ge sini buskangni kabang ma investment dog sini sin thani go phai tongo not only sini Tripura ni bisingo simia not only national level simia international level by kerengai sini o Tripura hani hamari development no sangtei busat lang manai abron tei joto samhum tabo ngai tongo sing France company ni investment khainai dong kotor no sing invite khai tongo boro phainai obo haikene sini Trpc ni andaro kabang ma samung cultivation nangthang tak sini jumia shifting khlaina ningthang food production nangthang amte hairo kabang ma sini oro ni o involvement ngai ko tei busing wana ma singsa hamari ba sing ta hanai saklaina nango sing joto no nox na pro plywood paigi sing plywood bai ta kat ma thoya kat morok ma hanai plywood ro ma palege man thok mani a plywood no besi industry tabo sini plywood Trpc ni plywood industry sengjaksne already sing jagarok nagi jagarok pailai kha abo dakti ne sengjane industry area sini oro bujong nagaro eka plywood besini yago shopai kha tei besini public demand beneficiary demand ni according to beneficiary demand according to public ni demand tei beseng sara Tripura hawono bo jaga besini plywood ni nang ko besini sahida to plywood tam ni bagi sing khai thang hangke rubber kaisa mesi rungai thang hangke bono sing khai tang ni sima khibi ar rubber bufang magnang thangai paide kiaba ar rubber bufang ni bising tei sing kabang ma o bufang no sing samungo tubui man kiaba sini borok ro abo ha industry kri ni bagi tor khang hangke tani sikhibi mai paide abo ni bufang ni buno belo krei abo phai ro to kis thang paide tabok sing no tabo nirok tabo oro bustango nuk tong office joto nuk tong je rubber ni chair khaimani rubber ni table khaimani kabang ma ara ni bisiga plywood joto ni slai nangkuk mani te na tamai morokuk mani abni bagai sang ta plywood no bahaine sang sini o Trpc ni bkhakri songsajak nai tei je sini jumia tangai sanai kok thaisa bai san thang khangke tangai sanai rok ni bagai je sek nangma jorak tei Trpc borokni socio economic borokno tisana ni bangai rangri ni hamari no tisana ni bangai borokni livelihood no sense khaina ni bagai borokni salbrung ni nangmung no teibo kaham khlai tisai mana ni bagai Trpc bebak phasingo no yak rugui samkhai dong a jagao lokorong nang thaisa no koboknai tabokni jorabai technology wall technology ni bisingtei o sungsar cholei dong salo thangai dong talo thangai dong je jagao sing agi himai thangkai salsa aro nigo 10 minute bai sogoigo obo haikene technology ni wall plantation log haine obo haikene phai dong abono joto sing adopt khalainai te hamari nalainai buskani salo tei bus oboni sing sasa hamari nalainai gete kaisa hambai roni musugo je o department no je proni simi sing captain gs ratheno OSD hisabe ni khaifroni pore sini o department tei vibrant nangkha tani khangke bo koroksa belai ke khaganang sinai samung go belai ke saktari khainai tei bebak phaisingo ni boni tamanai link tongani bagai o samono sing joto jora komni bisingo khai tongui mane tei buskago tei bkhalai nai tei omoti hai subjak borok rok je prosini hawo phainai abrok no sing borom rogoi samungo phunangai sini hani hamari nana rungna nangnai nai abni bagai ni kaisa sing kothalai nai hamari no to bulainai hamari no baksa ke nalainai Trpc ni bisingti jesek sini o hani haste ni tangai sanai lukorok hamari majangnai tongnai ro nirok manai tebe kaisa khana thothok tinyo ni bagai koktun kahan sing helpline bunirok no dakti ne a number janai mane nirok je kono bishoyote yi Trpc ni plantation ni bishoyote yi je phana nirok ni sungnung tongke confusion tongke ke bunirok no misguide khai tongke mislead khai tongke kabang mai agency potre pod tongo joto ni agency ni ne boroni kaisa standard boroni kaisa bailo tongo boroni kaisa joto na harmung tongo aprono joto sing silainya nang haipana sang abni communication no man thoya abni bagai Trpc ni kaisa helpline phainai Trpc ni tamo ni rok samung nang Trpc bai tamo ni rok sinani muso abo helpline daiti ne sang abono rejak nai abni bisingti ni rok sai manai kabang ma borok tamo sini para kami tongnai ro Trpc ni bisingti bahike kerengnai bahike Trpc ni bisingo facility nai manai Trpc bai bomote ke samung tangnai borok kabang ma lukro palmaya tongo abni bagai sing helpline khlognai helpline ni bisingti ni rok bebak sai manai tei kaisa ni rok sago je sing tabar plantation khai tongmani jeta agor plantation khai tongmani jeta Trpc ni je plantation jagai tongmani abo free of cost joto no kintu kabang ma agency kabang ma borok ni bumung tei thangai para go baksa rang thumjago baksa gari bara marogo
rabar ni bisingtei rang marogo advance rang marogo heba rabar nabani bisingtei nang rabar hamya man khang khang ke phiro ro khang khang ke rang na sidi ro rang ro baslai jagai rabar ro kom ma bayu abaro ke bo ta ya sakdi omoti hai ing thai krei abni bagai sing helpline flog nai ro na 24 ঘন্টা না নিরনি যে কোনো প্রবলেম সময় গো সিনে যে স্কোপ রই তো মানে না ফ্রড কপ যে হামারি রই তো মানে আবনো যত নাই মানাতে কেবে বাই রামা করর জায়গাতে কেবে বাই ঠকে জায়গাতে আপনি বাগানে যত বেনিফিশিয়ারি নো সং কবক জাগো নির যে রাবার তাবক মানাই তো মানে আগর মানাই তো মানে নির ফ্রি অফ কস্ট মানাই তো আর কেবে রাং খকসার না নাইয়া আর কেবে যদি রাং খকসা সানখা অথবা গাড়ি ভাড়া হনে নাই দখান খাকে ও না নাই বিরুদ্ধে নিরক সঙ্গ কমপ্লেন খাইগি মানো কারণ বেনিফিশিয়ারি থানি কেবো থকবাজি খাইনানি অধিকার গ্রই আপনি বাগানে মুডি গভ ইন্ডিয়া গো corruption keep sapana lama krei kebane kebo thoki sa jane mungsa samung krei jotono hamari nadi tei tabo agor plantation jeng khai tong basta tei plantation khainai abne bagai ne kobogo tabo niro bumung ro baija jadi bisani sekang ne seng bumung ro khang khang ke bono seng next year ro nani bangai sini kaisa planning project clear seng khai manu jemon nani semago seng planning khai ta 2000 जेप्रो कायना पुरा सी 7000 डिमांड सफाय थांखे ओ 7000 नि नार्सारी जों बसाबा सारागा समाया नैथां आबनि बाङै गोबां मा बरनो जों बमं रय रफानो सारामालिया खायगि माइया तंबायखा आबनि बाङैनो खालिनि बाङै जारा जे कायना मुसुकनाय नोंता आगर दे कायनाय सन्दन दे कायनाय वा दे कायनाय राबार दे कायनाय ति बिडियस नेवनि जे डिमांड तंमानि जों सामानि बादे फानो नेवनि पाब्लिक डिमांड तंतो आबनानो डिमांड पोताप खायदि आबनाबो जों तुबै फैनाय আপনি বাগিনে নিরক যতনো সিরি যে নিরকনি বেনিফিট তবাংনাই নিরকনি হাও হা মসম সাফানো মাগনাং তংরয়াগৈ সিনারো হা তঙ্গো বাট ইকোনমিক গ্রৈ একা হা তঙ্গৈ তংখাंखे যত সি তঙ্গৈ মানো আপনি বাগै হা মসম সাওনো নিনি गोबां मा इनकाम सोर्स नि लामा तंगो आजागा किसाफा हानो मागनां ता तंगदि আপনি বাগै নিরক খালিনি বাগै সাবु राबार कायनाय साबु वा कायनाय साबु आगर कायनाय साबु चन्दन कायनाय बाहायखे कायनाय बबुतिकि मानाय बेबाग नाव कम्युनिकेशन खायनायनि बागै टीआरपीसी नि बिसिं दै निरक जदि नि बेनिफिट नानानि मुसुकतां खांखाय टीआरपीसी बे निरक गोरोंदि टीआरपीसी नि हेल्पलाइन बरजाकनाय ते टीआरपीसी नि बेबाग डेभलपमेन्ट न जता पालबाक साके कथागै केबो केबें यागै केबें लायागै केबनि केबो नों मानाय आं माया अमति हुयागै जे निरकनि माना मुसुकमानि जतनो बम केबनि केबो कासन लायागै जत हामारि न नारि आं अर टीआरपीसी नि रै रहरमानि परि बनिरनि निरक केबें लाय तंखां खांखे आबो साबैसा केबेंगै हामारि कासुजाक मासि क्लाइनाय ताक्लायो नखा गोबां मा संगरनि 7000 बम रै रखा केबा निरक ब्लग अफ कसालायखा केबा बरजाबो कासलायखा केबा भेरिफिकेशन कसालायखा अब हायके साबैसा केबिं लागि गोबां मा बरं निरनि जरा बिसिं सफलिया अब बायता आबैसिनि जरा जुबि जुमिया तांगै सानाय बरक आब्रो सिनिनो आरो केप्लेगि थाङो आबनि बागै दिनैनि प्रेस मिट अबनि बागै ने खायजागो नम्बर 1 नखां खांखांके ओ त्रिपुराहा डेभलप ngani थाङै दंगो भारत बर्षनि लगे लगे तै भारत ताबो जतनि सले बसकाङो आगो दंगो तै ब्रै रगनि बिसिं तै बोसिनि सोसाइटी जोंगबनो काहामके साइमानो ब्रै खरसा सिके बनि नखां फयमानि फुल साइमानो जे बरक जे ब्रै जे मानैनो सिगो जे मानैनो ब साइमानो ब बनि नखुंनो फुल ब फ्रोङो सरा खरसा सिखां खांके ब बनि नखुंनो फुल फ्रोंमाय एफा ngैमान खियाबा ब्रैले ब गान्ति नग निसिनि आइके हर जरातै जत बाय बनि कानेक्शन तंगानि बागै ब्रै रग जे मानैनो सिगो आबो नखुंगतै ब धगै फ्रोङैमान आंनि बागैनो ब्रै रगनो ता विशेष क्लाइ प्रायोरिटी रजागो तै जोंनो संसारनि वर्ल्ड रेकर्ड थं नेशनल रेकर्ड थं त्रिपुरा रेकर्ड थं जे कोनो बर बा सामों बा इनवेंशन बा हमानो कतर जेटा जों इनवेंशन सक्सेस जोंमानि बनि क्लक ब्रै रगनि बेलायखिनो कन्ट्रिबिउशन दंगो आंनि बागै तिनि असानो ब्रै रगनो बन्दना खायगे जे 33% दमानि नरेंद्र मोदी न सिनि ऑनरेबल नरेंद्र मोदी नि पूरा टीम ताहरे मोदी इंडिया टीम न जों बन्दना रगो टीआरपीसी नि बखाक्तै ते आनि पर्सनली जतनो हामबाय ते ओ हामारि न नानानि बागै त्रिपुरा हास्तिनि जत लोगो निरगो बासादि सिरगदि जरानो हामबाय अच्छा मैडम ओ जे फोन हेल्प नंबर माने बफरनि सिमे माने चालु खायजों कयदिनि बिसिंगो न जों चालु खायनाय जेफ्रो चालु खायनाय मीडिया न तेवैसे जों जतनो जानाय मीडिया नि बिसिं तिरे जाकनाय आबो बिसि दिगे विदिन 3-4 days नि बिसिंगो जों आबनो पे हेल्पलाइन जाकनाय आपरो जतनो आबनि सेवा नानानि बागै निरो स्कोप माने